Prema iskustvima drugih sredina, velika promocija grafike se dešava ako grafike uđu u domove, u što više domova kod ljudi, i tim se pravi popularizacija. Prema iskustvu drugih sredina, znamo, u Beogradu u grafičkom kolektivu postoji nagrada Mali pečat grafičkog kolektiva za mali format grafike i to se obično održavalo uoči Nove godine i kupovane su grafike, tad su još uvijek se slale čestitke i bilo je veoma popularno da prisustvuje cijeni kupiš grafiku i pokloniš je nekom. Tako je grafika se širila preko tih malih formata i njen jezik, njeno pregled tog tehničkog bogatstva, njenog likovnog bogatstva i tako. Mi smo to znamo jer smo i sami učestvovali na tim izložbama i napravili smo u drugom obliku nešto slično. Ovo je malo veći format, ali nam je jako bilo bitno da po prisutnoj cijeni ljudi dođu do originalne umjetničke grafike i da grafički taj jezik i atmosfera grafike, kulture, papira, tih plemenitih materijala koji se koriste u grafici, da uđu u domove i malo začine te prostore. Kad se to desi, onda se otvaraju prostori i za da kažem, komunikaciju sa većim formatom grafike i sa grafikom uopšte.